Khasi Student Union North Khasel Eastern Border Area hapo kajingala musamla banjok maring President KSU North Khasel Eastern Border Area hakajinga don langit khot menta kasni ka arfun retorik nawing kala leit bani kendo ya ka District Medical and Health Officer karibhoy naga banta ban budden bat panjing persai halor kajing keno bai wei khlong benang arsna merta ila khlat no haden bla injection ka CHC boy rempong hagan ne kajing kendo ka sengkal airu de kajing tho ka damage o bat bandawa ban perlong kajing toket laga te kajing khlat iti khlung kadai sisa na kajing injection nene kiwe ki daw jong kajing pang jing system haba crunch kilat pthai kuboru samla banjok maring President KSU and KHD Eastern Border Area ulong bagajing temu ban lei ikendo ke damage o kam de satiana ka no ka daw henry ban panjing shai batru ban pha toket halor ka te kajing jia khnang ban nomun ra kajing tenging eri kiwe pat ki pajba batru ban pau kajing sisa halor kajing khlat ite khulung balak keno badena ka daw kajing injection Khasi Student Union North Khasel Eastern Border Area Khasi student ko bahap na po natin na po Eastern Riboy iwan ban kundu mentagasngi ya i DMHO badai Dr. Cardo ang ko numpo habide bat ka jingja ba lang suggestion ha gini gisni balalek no ha ba iwe i lung i badang arsnem karta i khlat no bat dun ka jing keno ba kadai na kadaw jom ka jing ai to injection hante po burmbong CC tenang ji keseng iwan me ban kendo di mecho ban lang jingi iwan ban dawa ban bikin penlong da kata ke inquiry lan ke jing toket haji kendo badi di mecho yong ba satang ke tu kenepor ki la jandap ya kata ke jing toket lan ke inquiry ban lang jingi kwa ba na kaliang jong ki bor niya jong ka hospital ban galiang jong ka health department hi bikin pensai show pajma ke baja ke ba kami na kata ke jing toket ke jingki bak na galiang jungi kumba nilong menta ki pajma ki bubun ki ba nia kendu ki don ya ke jisir ni ki ting ban let cha ki hospital lada ki ting ban let cha ki hospital sarkar kolong pat ke be iki ban let cha ki hospital private namar ba ke jisiu kolong baram dia ada upat ba unjungai na kacka jing sumar kolong ke bamsau tenggliang jungi ila tentu ya i dia mecho ba in penmi kloi kat bala ya kata ga jing toket nang bentip kalung sisa kumno bat kami kumno ban yo biang sa sen pat ya ka jing e ka jing shania na galiang jung pat ba banwan syarika jing sumar bat nagliang jing sengru ila de ban kendu ya kini ki longying kiba lamat yang dijar wasumsi ban kenduru ya ki doktor tusi ha ila de ban let ban kendu apo borumbong sesi ila kendu ya doktor in charge di badai doktor sama ila kenduru ya i doktor mumin di badon ha tusi baja di mai ba sumar itu ka yaitu ikna ibadang asnem kata te nagaliang jingi ni shania ha ka jing toket ke ba nagaliang jong ka DHS kila yak chakman ban ni kerman skam ba ka jing toket kan deploy bat ba ngintip ni shai kalung kumno bat kerja kumno bat ba ngila pat ban ha ba ni dawa ba ken ai pat jing sumar ba bha ni shakman bat ba kum kini jingja kim de shu banja la ha ka te ka si la ni hagdu no ki chika sumar do soka